Эгер эне тилинде сүйлөбөсө, бул кызматта көпкө турбайт го. Катарда коммунисттен баштап жетекчи коммунисттерге үлгү болушубуз керек. Это Разаков. Разаков? Биздин кат Сталинге жеткен окшойт. Эпос манас. Произведение националистическое. Нарын дарыясын бойнуто кестерди куруу үчүн алгач Фрунзе Ош жолун бүткөрүшүбүз керек. Tuğanlarını göretelim de ilinme işini kılıver. Elini sıkıl bana. Атын ким? Исак. Почему вас вызвали? Значит, вы не знаете. Kalktıran mezgili cürüşün, kalkına hoş yürüşün, eskili vişi biz kaptın, estedik erdini bütün. Çıdaran borun çapkınga, kaynadı minen talpına, uzaka jeterim degin, talpulap koygun kalkına. Surulup erden köründü, biz kaptın kanı tövüldü, erdigi emes altısan, denesi kana kömüldü. Öç bugün atı tarıkta, yer alsın, İshakları da, göçürme emes gülündü, tölünsün batır kalkında. Batalım. Artık bulsa 7'den 10 kilogramga çekildi. Быйылдан былтыргы деңгел. Жаңы төрөлгөн 1000 көбөктүн 30'u 1 жашка толбой чарчаган. Почему вас вызвали? Значит, вы не знаете. Разберется прокуратура. Сен ак болсун, мен ак болсун, коомду таза болом. Ушуну унутпагыла.